برسي سرا يرو لالو قربان إسا وما تكنتان هاي رقمتو ورني نتكبر رتول لك خجيب جارتين أجتي أمن أبان أجتي أمن إيغنا قبه غوسا إسا غوتو يام أودو مغربني هنسين نتي أبون غوسي إسا چوفنينو أمنتا إسلاما قيبلت مال جتنينو قربان كم بيكم سكبا وانو متكاري لما إرابر يبر غرو مال كباني بيتني أني كبا أني لنجا سنكبا كايو إساتي توتو قدو أمنتا إسلاما كنبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه مال قد غافة إسلام أمتا صبهم يسدد أني أماس قدوة نجرتي أمنتا إسلاما كيس إنجرتو وني كناتيس ورّ جنّتان غمّچي فمي گویا تک کیستی بر نم شنقبه دفه بر بیکم شنقبو نتاتی بیکم سی بکا کم irratti ni beedani amma ga hellattu cuhni keessanu jolle social media timi yero video daqiqa afuri achirra darbitu shamarran biyya araba ustaad finjachun isani wahin olam gaafi qabna yo taate gaafadhu jeeni deemi gaafadhu jeeni nama gaafi tanaf labba gale jiraba fadilati sheikh anwar yusuf mata'u allah bisiyat wala unnuti sabti egodu ti imo achirra jirti lakozi itidawi gaafadhu ba abba labba gale jira mukam isa gaafadhu ana hamitisan mana gaafatan sanir rabbi fatwa hin kanni fatwa enyu ulama'i bekum saqamdu warabbi sodatu isani isi odu demu jirtu obaleyan kay girgidda jala kataw kara masjida nun dema jechum bekum sa barbajisa ganda kana kesa muslimoti wal bayna tarifensa intalabana demtun obaleyti ya dallan su rabbi tu simbu ujira rifensa kesa taradu mali utu kana yo jete namarrati miti ko ba yo jete kum bekum sa tiajama tabekum sahin kabutana cufne wallahi cufne ni yo hin cufne jette amma saragabirati nu cufne mon cufne ha isinu matu jihad talammadat ani dilawada odun dili tan hujjatutin kara rabbi wa kamitin namayam wallahi alladhi la ilaha ghayru ani oroma murasa takatu tutun narra gurguddu male warra asiru cufa kesanirra an isinirra guddu ada an sidarani dilawada garu tattafi guru qabda baraka kara rabbi kesatti sosowuti ni istadilite yo kara rabbi kesatti sosowu mali cufni kenyawu dilawota akatani رسول صلوات الله وسلامه عليه نوح من نجرا قبل سنتما كما في صحيح الجامع من حديث أنس بن مالك أبي حمزة الأنصاري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون شفتي المان آدم دوغورو راجع نمني روفس خطاء من أوزان المبالغة أكان دوغورا دجتورا مالي دوغورا قفامي أكان دوغورا دا غرو الرجالون ورّي دوغورو تهاني ورّغم ربي ديغو كيسا بغبانو ورّغم ربي ديغي ربي نواتايس أتيس دلاوة أنك سيدورة أبتي هاسو سيدران دلاوة غرو دلي سنرى بقاني هاتتافن سببا بركة دعواتي دلي سني لكسا سنرى تاريخ بريدة تكسيني باي تاريخ بريدة كان عبد الرزاق حافظ عبد الرزاق itu musannaf Isa kesatini وابن أبي شيبة في musannafي بسند صحاو حافظ ابن حجر في الإصابة رحمة الله عليهم رحمة واسعة عالم تابعي قد محمد بن سيرين طيب الله ثرى إساته تاريخة أوديس أبي مهجن الثقفي تلتو رضي الله عنه إني صاحب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جينا تري جهاد كيسا يوسيني وان تكا كهين سودان تري غرو عمل تقوكبا عمل نمني نكيسا غاري جامو هنكبان صحاب تيجي قدوان كنكب
yeroo farshoo walii wal iyaadu billaa wal agare nama laafa sahaabaa jihaadatti jeynaa farshoo walii wal agarraan inni laafate gaafa lola qaadisiyyaa sanis yeroo deeman farshoo agare laafatee farshoo dhufu hogguu sa'ad numa garafaan radiyallahu anhuma amma huduudni gaa qixaaqni isarratti hanga godhamaa ta'e biyya namaa keessatti irratti hin dhaabamu jihaada hin seentu jihaada irraa buutee jirta mana hidhaa keessa isa kana hidhaa jedhanii qabee hidhee lafa kaayee ormi walis seene gaa sayfiidhaan ni dhaga'e sayfii qaloo jedhu tan booyaatiti walaloo godhu seene anunnooti arraan tana ormi karaa rabbii keessatti jihaada godha ani ammoo hidhameetin mana hidhaa keessa salsalataan taa'u jira je'eetiti booya seene rabbiin fadheetiti jaartiin sa'ad irra dhufte yeroo kana yaa jaartii sa'ad hayyama naa godhi jihaadatti seenee akkaan lolu booda eega jihaada irraa raawwanne anumaatu harka kiyyaan if hidhee mana hidhaa keessa taa'aa jee sa'ad ibn abi waqaas abi ishaaq az-zuhrin radiyallahu anhu arda miila isaati dhukuba inni nu jihaadatti jiru dhaabbateetuma inni commander in chief akkana godha jee waan guddaa takkara dhaabbatee isaa godha fardi isaati sayfiin isaati saa'uje inni abiimii jeni taqafiin imaamatan fuula isaa cuqaaleetuma farda abi ishaaq sa'ad ibn abi waqaas alayhim min allahi ridwan fudhatee jihaada seenee dhukkee irraa kaasee gama bitaatiin mirgaan jara fidee lolarraa raawwatee seenee hiduma akkuma inni jeetti hidhee taa'e yeroo kana jaartii isaa waliin wal agare sa'ad ibn abi waqaas cufa isaanii rabbii irraa haa jaalatu arraan tana injifattanii ni jetteen injifannee jirra waan ajaa'iba sitti ta'u arraan tana gurbaa addaa tokkootu ummata muslima hin taane gama bitaatii fi gama mirgaatiin dhukkee irraa kaase jeen gurbaa kana yoonin ansilaa hidhuu baadhe abiini hijanii ja'a ture farda kiyyaas yoonin hidhuu baadhe ablaq yookaan balqaa jaan farda kiyyaas isaatu yaabbatee akkanaan ja'a ture garuu lachuu hidhaa ture rabbiin nu injifachiisee jennaayini isin maal jetteen yaa abaa ishaaq bar gurbaan akkasitti seenee jara dhukkee irraa kaasan abiini hijanii jetteen yeroo kana sa'ad gaddeeriti abiini hijanii taqafin radiyallahu anhuma wallahi lan nujladaka ba'da al'aani abadaa jee arraawuli nuti singaraf nuu jee inni an waan tanaa walii yeroo wali dhufe nin laaffadha ture anis arrarraa eegalee farshoo inumaa'uu hin dhuguu je'ee farshoo lakkisuuf wali yangi sababaa karaa rabbii keessatti qabsoo godhuuti illaan namni dilee ni dhiisamuu hin dhiisu dhengadda akka biratti beeytaanii ni jijjiiramaan sin ja'a barakaa karaa rabbii keessatti sossoohuuti abbootiin teenya ogeessonni maal ja'an ni beeta yeroo huccuu miicinu dura huccuu duraa bara xuriin kabaatu maalirraayi harka keetirraayi bara odoo huccuurraa xuriin hin baane dura kabareedu harka keeti yeroo karaa rabbii keessatti sossootu dura namni bareedu ati sadarkaa sitti godha hakiima san da'awaan malee zeeroodha da'awaa waliin ammoo namni akka kiyyaa dureesii hin jiru sin jaadeeru maaliif durummaan tiyya qur'aanaa fi hadiisa sahihaga yoon daawaan goone zeeroo haa qullata gatii si gooti ni lakkista waan kokkottuu duraan irra turte tanaas cofne gaa dilaawa ana kamaan dilaawa garuu haa sossoonuga dukkanarratti dukkana ifirratti hin jaana dukkana keessa jirra yoo karaa rabbitti nama yaamne ammas dukkana biraatti udrii sadeesa gidee himataa waliin hin jenne ani ijoolleedhaa jechuudha ani xiqqaadha hoo da'waa manguddoo fi ulamaa'ii fi ustaadonni haa godhan tunis udrii hin qeebalamne ani akka wal beektu bara qaala allah qaala rasuulullaahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ragaan itti siimi في المتفق عليه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه غافل ولا بدريسا
ijoollee xixiqqoo lamaatu gama bitaatii fi gama mirgaatiin na cinaa dhaabbataniiti. Ani ummata jabaa biraan dhaabbadheen ibsee je yeroo laalu ijoollee xixiqqoo lamaatu gama kiyyaan jire ijoollee ansaara irraa ta'an. Yeroo kana tokko na qunxuuxee fi ifitti na harkisee je yaa ami nan jeeji yaa adeero abaa jahal eenyuu je yeroo kana yaa namana maa haajatuka ilayhi maal irraa feeta haajaan ta'e maali gama isaatitti ei abaa jahal irraa maal feeta jee ukhbirtu nin odeeffame inni rasuula sallallahu alayhi wa alihi wa sallam arrabse jechaa oduutun nagahee yoo arraan tana bakka meedaana kana keessa wal agarre yookaa lubbuu tiyyaa baa yookaa lubbuu isaati baa tiyyaa bitasaatirra ta ajalli isii jarjarifatte ariifattuu taateetu baa eenyu nagarsiisii je fata'ajjabtu lidhalika je nin ajaa'iba je gurbaa xiqqaa kana abaa jahal guddoo bar rasuula sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nam tokko akka inni miidhatti hin miinen kaanis akkasumatti na harkise je waanuma gurbaan kaan naan jee kunis naan jee yeroo kana abaa jahal orma dura gaafa duraa bar lolli akka amma sodaatota kanaatii miti bar bakka tokko jala dhaabbattee ka dombii nama darbitee afanaddaatee ni jiraami maa jettaan gaafa peechiree biyya isaa ka jaalatu laa waliif baata obboleessu hunnoo dirreen hunnoo fardi waliifi baatu abuu jahal salfii warra mushrikoota ka tolchu jiru hunnooti saahibni isin barbaaddan kanaa jaani joolleen lamaan farda isaanii yaabbataniituma abii jahal dum godhanii sayfii isaaniitiin lafaan dhawanii deebi'an yeroo kana rasuula bira dhaqanii sallallahu alaihi wa sallam yaa ergamaa rabbii abii jahal anaatu ajjeese jeen rasuulli sallallahu alaihi wa sallam irra collee ilma namaatiini bi abii huwa wa ummii sallallahu alaihi wa sallam sayfiin teessan lachuutu hayxanii jirtanii hije laa yaa ergamaa rabbii hin hayne ja'anii yeroo gorsan lachuutu dhiiga qabdi isin lachuututu ajjeesee jee jaalowwanii toletti koo ama tokko dhajaa akkana hin jiru ani ijoolleedhaan nabi ibraahim alayhi salaam abbaa tawhiida amata kudha jaha gaafa akkasitti isa nama guddaa san murmarraa darbee sayfii achirra kaayee guyyaa deemu ijoollee xixiqqoo hin jiru akkana amantaa islaamaa keessa inuma ijoollee xixiqqoon naa tumsee manguddoon naka jibsiiseetu jiraamii jaalowwan kee yoo gaa amma dhaabbadhee bar wanta na isiniifin himaa keessaa haaseenuu yoo jee ijoolleen lamaan san maqaan isaanii mu'aaz ibni afraa'i fi mu'aaz ibni amr ibni aljamuh alayhim min allahi ridwan tokko abbaan goota ilmi goota kaanis akkas lachuutu ansaaroon mu'aaz ibni amrii tuutuutu boojuu abaa jahal fudhate akkami ulamaa'iin jennaan ka dura dhaqee abbaa jahal laabbise mu'aaz ibni amr ibni aljamuh radiyallahu anhuma amr ibni aljamuh jechuun alayhi min allahi ridwan lola uhud keessatti hokkolaa rasuula bira salawaatullaahi wasalaamu alayhi yaa ergamaa rabbii lolattiin seenaa jedhee lola san keessa qabe hokkolaan isaa ni beekamte akka gaariitti hokkola garuu yeroo jannata seenu rabbiin miila isaa diriiseeti jannata naqe aboo rabbii warra jannataa isin hawwatu ilmi akka abbaati diina isaatu fudhate maayyiin isaa ka ajjeese abi abdirrahmaan abdillaa ibni mas'uud radiyallahu anhu morma isaa garraa fuudhe garuu ijoollee xixiqqoo tana agarte qissaa takkaa jiraa bar feesbuuk irrattis amma gaa wahayyoo achirra jirti kaana ammoo barruunis ni jirti gurbaa tokko barsiisaa tokkoon agarre ijoollee loojikiidhaan dhufee fi ani nama loojikiiti balaaxaa isin odeessitan tana hin agaru hin beeku waan hin harkatti malee hin amanuu kaje nu cufaaf beekaami ormii musliman taanillee fuudhaniiti lubbuu isaanii jijjiirratan wanta aslii wanta tanaa waan muslimuu taate waan hin agare malee hin amanuu jee yaada bareedaa waan hin agaruun amana eegana obboleeyyan kiyya haa jennu fakkeenya qarshii 100 tana akkasiin qarshii 100 baasee maallaqa wanni tun akkasii mijee maallaqa jaanii qarshii 100 mijee hunnooti gaa 100 bira jettiimi 100 jetti mugam jaanii
ammas eegana haajan nume fakka wanni tun maali wanna kun shuwaaqa kana ni agartanii shuwaaqni kun ni jira mun jiru waliin ani itti haasa'u jiru tun maal jamte maayikiroofoon akkasii moka maayikiroofoon ni jira gaajii tuni maalii jee garseen samii duraati jedhanii samiin dura ni agarra ni jirti jechuu gaajii eegana yaada isaa laal samii torbaffaa ni agartanii hijee samii torbaffaa ni agartanii rabbi hoo laal yaada isaa yaada khabiisa bar tanaafuu rabbiin hin jiru jechuudha gaajii mucaan xiqqaan achi keessa jiru haati isaa jaynummaa irratti keessa guddiste dallanee aare yaa barsiisaa gaaffiin qabaa jeen gaafadhu jeen barsiisaa keenya ni gartanii mi jeen ijoolleedhaan ni agarra aylii barsiisaa keenya agartanii jirtanii jeen ijoolleen aylii tiyya eessa jirti ni beektanii tanaafuu barsiisaan keenya maraataa dhagaa aylii hin qabu gaa jeen ijoolleen kutaan itti kofalte gaa ammas mucaan kun hin dhaabbanne aaraatu itti jira ruuheen eessa jirti ni beektaa bakka jirti awwa quraana keessattuu rabbiinuu hin beektan nun jee bar ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي نم تقوان إسين تاتهم بيغو والنسان إسنهم تروح الرا يرو إلمنا ما دوئي قاما هنكفت يو جباتوري تكو خفيفة مالي بكر أفتي دين تيديغا إيغس إيغا في جيجة إتي ديبتي حديث رسولاتي صلوات الله وسلم تنابو برسيسان كينيا نمدو إيتي روحي هنكبو جينغا yeroo kana dubbii ol qabee gaqqabee yeroo laalu addunyaan tun akkurumatti dhufteen waa hin taane jee sababaa mucaa xiqqaatiif ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu jee maal jettanii bu ijoollee xixiqqoo teessan geem taphachisiistaniini amma geem jabootan agarre imaamun nawawii rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a saahibonni isaa amas sagal yookaa amma 12 koo wajji tabannaa yeroo jaanin anta baafin uumamnee jechuu turen anta baafii miti kanin uumame obboleessu ka ammaan tanaa bar anuma isin gorsu kanaa tuutu yeroo tiyya waan hin jirreen ajjeesuu jira bar imaam Salahaddiin Ayyuubi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a yeroo taphatu bar abbaan isaa qabee أنا أكتب التوهيم يا المكي كنين سلالي بيت المقدس أمة مجرمة كنرى أكا حركة إسلام ديرس توفي الدنيا تنرى سفيني أنا في أمانتي جولة تتكو كنو قد إن أگر تو أمانتنا جولة فلسطين تتكو سن فردا في إيا قبا كنان كدورة ديم تبر لن تمر جئے وجعفو إساق أبتين إسان دورة أبتا أنا جولة تتكو تقولانتا amantaa islaamaati nutufaatu jaalowwan kiyya ka islaama kaayyoo guddoo yoo qabanne waa takka godhuu ni dandeenyaa miti ni dandeenya abuu rabbi nuuf haa laffisu malee cal jettee waan hin jirre hariifaan mattala jettee hashiisha waan hin jirre keessa seenna ijoollee xixiqqoo amma 16 amantaa islaamaatiif waa godhanii deeman mallattoo إساني تهين لبمني وكن كرجل إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر أكا قربات كاته إن أتوا بعده يروعة دوته أرمي سجوبا رفل يقولون أرمي سنجا مرة بر إني أسين كتبر بر إني حواس إساء أكنا تجاجلو تريبر إني بر عالم رباني بر دائي صادق بر كتاب ميتا لفاقاي ilmi meeqa hadiisa meeqa qaraasisee bar siidiidhaan lafa kaa'eef barnoota isaa yuutuubii ganda feeta yoo seente ni argattaa bar وهذا الأثر إنه فانسات نتيز أكا إساء هاتانو جاني وردين أكا قرباسني توقم إيقا كان والإنجنة قلبي نما قبرت إن شاء الله تعالى نما فرا ربي يامنو كان قلبي إساني أكمت أركتو دندنيا هاسوجد واسديه في بوا أفر وجلال يوم نقاكم نمي ربي الرأي يودك وقوري همين نفسيتي ياتي بشيطان الرأي كرا بريدا كان إسيادة كيسي أن اتوجه شورا برا الله ننتفهم إسني كرا جنتا دلدل إسني تياني بد جهنم كيستي والياذ بالله ندر برا إس الله ننتفهم
أنيس كنين دبّر سنلة وردا جيبت وردا لقت ربنا وعقب نشوفاتي بربي يا دام رواده كين ربنا وعبد آجات يتوجه رب ولتين وعقب الدنيا في آخرة ربنا وعمل كيس الدنيا في آخرة رب جرو غارين وعجرا كيس نمن رادو كوس شوفات ربنا وعفجيس يو نوكس جرات ربي سان عفجيس يو أكمل جرات منا إساني دي بس ربنا وعقب مجيس وبليان كين ورا كجاج ربي ركو كيس إسان عباس روبا فداني ربي روبا رحمة إسان اتحادن غلاس وربي لو شوفاتو ربي إسان عنياجيس كقول لا دي شوفاتو ربي هاوفيس كده بتشوفاتو ربي إسان هاوباس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.